thathe umoya makhaya so kepha ukhuluma wazi kahle uma athi kumamele the day uzoyiphikisa ngezenzo my heart will be there as well akujaja namhlanje ngijabule kabi sivakashelwa abantu abakhulu esigodlweni inkosana la umzwanele ya wakwamani thokoza umunye wamakhehla asempini on a daily basis balwa impi abangayazi nabo ukuthi kungani siliswa basulwiselana labantu siyabonga ke ubuqhawe bakho siyasibone la kuma TV challenge the establishment, even the way you deal with the media ke udila ngemedia ngendlela vele kumele umuntu omnyama adile ngayo ngile ngayihlangana naye inkosana umzwanele inkulumo ebeyinhle kabi because ibe nezithelelo engeke sikhulume ngazo namhlanje kepha izenzo niyobona ngezenzo ngoba sikhuluma kakhulu sobona ngezenzo kuthiwa into uma usayaka ngalokhu fafaza lokhu kukhuluma kakhulu wena ukuthi wena manje mele lokhu uhlonishwa ulokhu usatshwa because ukhuluma izinto abantu abenza izinto abakhulumi kakhulu bayithulela nje nina nibona ngezenzo zabo ngibonge kakhulu nje ukuthi yazi ukuhlangana kwami nenkosana kulethe ukukhanyo okukhulu kabi not only esigodlweni but for umuntu omnyama general njengoba ngisho ukuthi sivale our lips are closed kepha ke ngamita nabanye abantu futhi yazi ngicela ukubonga nje namhlanje baningi abantu engibona kahle ukuthi yazi abantu abagenuine umuntu uyamfila. This is what people don't understand ukuthi thina sibamba umoya wakho ukuthi ukuphi kulesimo esikuso and umoya angeke ufake. Remember ukuthi isikhathi said sithe yini entropy, the release of that concentrated energy. So now ma umuntu oqamba manga uyimenemene you get exposed in this season ngoba leyo energy tifu. Do you understand? Ugcine wenza izinto bongayimiselanga ukuzenza but because of ingaphakathi lakho alikho right uzibonakalise ukuthi umuntu onjani. So siyacela makhehla ukuthi asibambeni lento sibeni serious ngayo. You know, this is not asumdlalo lo. Asumdlalo because it touches at the core of our people. Abantu abakwazi ukuthi bakhohliswe kabili kathathu. Balokho bathenjiswa an illusion. Hayi no, kuzolunga mesingenza lokho. Ayikho into ezolunga ngaphandle ukuthi ubukhosi masimatch again. Njengoba bengikhulumile ubukhosi bungcolile leyandlu yobukhosi isadinga uklinwa. Sikhulume ngesituation yokuthi amakhosi amaningi installwe amabhunu. They toppled the real kings. Qiniso lelo. Ingakho isituation yethu sifila betrayal from both political people as well as amakhosi. Because you know sibona ngezenzo zomuntu. Izenzo zamakhosi
hayi asijabulisi. Amakhosi are the first people who should kahle lento yenzayo into yamakhosi. Umsebenzi wamakhosi lo to raise that voice. Ngoba izwe lathathwa kubo. Azange there were no political formations by then. But thina siyamangala uma bona bamgibi munye nepolitiki. Because they are supporting the very same scheme that has dispossessed them. Unkosi enjani mawunjani? Uvumela ukuthi uzobhadalwa isubject yakho endaweni yakho. Inhlonipho ke yakho iphi? Ingane le ikhula lapha mkwakho, ingane kaSibanibani. Why? Because unaleziqu anazo ayithole inganeni abelungu. Uzobusa wena manje namhlanje. Because he happened to subscribe to the political system. Siyacela makhesi. Siyacela into esicelayo nje iqiniso. Yonke into osiyenzayo manje moving forward has got to be driven by iqiniso. Amakhosi esiwazi besiloko siwakhoyamela siwathanda. Kepha manje when you do i-research ngawo uyathola ukuthi hayi salimala lapha mos. Amanzi angena through amakhosi by them accepting. As an example, uDingane wabulala uShaka. Inkosi uMpande yahlangana namabhulu ukubulala ba uDingane. Uyabona ifoundation ukuthi ku wrong right from there. Umuntu ubulale uDingane wajoja amabhulu. Yingakho bamzondana namhlanje. Ngeke uzwe bekhuluma positive ngoDingane. Kepha wonke lamanye amakhosi bawubeka la. Kuze kukhandwe ama-movie ngakho. Manje-ke makhehla sesivukile. Ubulwembu lolu obubula emehlweni buyasuka kancane. Asisathathwa nje umdumo. Kuthiwa hawu nali igama liyaphakanyiswa. Kepha sifuna ukwazi history yakho. Ukuthi wena ubume kuphi. Mina mengikutshela ngoMatiwana, ngikutshela ngenkosi eyabambana noGeorge for 3 years. Bephethe imkhonto neviko, uGeorge eza ngenganono. Kuthiwa amangwane bewevimba inganono ngamakhanda. History leyo eningayazi, engake niyazi futhi ngoba inyathelo. Matiwana. Angwati. Aluhlongwane. Thokozani makhehla. Angithiweni nje brief. Ukuthi ni understand lento le ukuthi esikuyo. Yingakho mina mengiphakamisa igama lokuthi amangwane yiwo azongincedisa ukukhulula umuntu omnyama again. Ngoba sawalwa thina mangisi uSomtsewu usazi kahle uthe demanda inkomo enkosini uMatiwane hayi yasukile yabamba nalapha eMpolompo lapha eTranskei namhlanje kune memorial la yini ilitshe lesikhumbuzo saleyo mpi yaseMpolompo. Fortunately, uKhokho was never captured. Wa escape from that. Wabuyela eNatal. Thina mangwane sidabuka ngaphakathi umfolozo omnyama nomhlophe londi olundi. Kula sidabuka khona indawo yethu leya. Sigcine siyithola le eBergville because of izimpi zikaShaka.
ngeke siyeke lapho makela asibungazeni nje yazi sijabule this warrior spirit kazinzi yiyo le esenza ukuthi sikhulume ngale ndlela yiyo futhi lo moya kazinzi ongcwele labantu ehlangane nabo kule viki ngoba ebona umadlomo ukuthi hayi umkhulu yedwa. Do you understand? Umkhulu udinga uncedo. Ayikho into ongayenza uwedwa. Kumele uidentify abantu enicabanga ngokufana nabo ukuze uncedakale. Hayi lento lokuthi manje uzolokhu ugodla. Hayi lento iqalwe yimi. Hayi ini ayisebenzi leyo nto leyo. Into esebenzayo ukuthi within a reasonable amount of time kumele sibone izithelelo zalomsebenzi weunity esiwenzayo. Indlovukazi uzinzi uthe kulula kini mkhulu. Umuntu omnyama udinga inyuye yakhe. Umuntu omnyama udinga ikhalenda yakhe. Sebenzisani yona as an instrument to unite black people in South Africa, not only here but the rest of the continent, because lo moya we calendar of the southern hemisphere affects the whole continent. And the continent yonke ihamba ngecalendar yabelungu. Our president baguqa ngesikhathi esi-wrong. Bafaka imali where there's no correlation. Mawufaka imali ngama-events ka-December na Easter. Iphambukile lento. Kahle kahle i-government isupporta ukuthi umlungu siguqe naye. Mesiguqa ngeChristmas ne-Easter. Sikhuphula amadlo zabo. Ngoba mawulokhu ukukhuluma igama elithize ulinikeza amandla. Sonke nje makufika uSeptember, makufika uJune. The real Christmas of the Southern Hemisphere ngo June. The real New Year of the Southern Hemisphere ngo September. Asenzi lutho. Yingakho we are powerless. Indlovukazi uzinzi identified that what imkhulu nayi instrument. I-calendar is very neutral. I-calendar yithi phuma eZayoni. I-calendar yithi uphume wherever. Manengi nje lamasonto kumele ngabe awayexist. Qiniso lelo. Manje ke makhethe. I-calendar is very neutral. I-calendar says umuntu omnyama needs and deserves i-calendar yakhe ne-new year yakhe. I-new year yethu is on the 23rd of September and it's very scientifically calculated. Lapha ku-spring equinox. Bona labelungu bakutshela ngabo-spring equinox. Twasahlobo le. Ayakuthema ngamagama ngaka. So that you don't understand the relevance and the essence of that celebration. Manje ke makhehla ngiyahlela. Bengicela mina personally. Undaba ezitha abeke kancane indaba ezitha. Sicele nenkosana umzwanele sicele neindlovukazi. Kepha umsebenzi wendlovukazi lo ukuthi ayenze kepha yinto mina engangijabulisa kepha i-platform i-stage it's open for everybody. Ngikhuluma nje kanje ngoba ucelwe yimi ubamani ukuthi please ngiyacela ngoba benikhona indlovukazi uzinzi meyiphethe lempi beyiphethe abantu aba-understandayo the struggle. Kade he's long been in the struggle. Okay. Siyabonga ndodana.